आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ कांग्रेसना हाइरी मणिपुर विधानसभा की हंदक मिखलदा कांग्रेसना साउना माइथिरिबा असि हंदक पांगथोकिबा मिखल अदु नियम सुंबा मिखल ओइखिदबदगिनी राज्यसिगी सही 12 दगिना 13 फाउबगी मनुंगदा लेबा अंगांगसिंग हायेंगदगी कोविड-19 की वैक्सीन कापा हौरगनी मणिपुरदा ngasi कोविड-19 की अनोबा केस 13 थेंगनखी मियोय अमत्ता सिखिबगी पाउ लेते हौजिक एक्टिव केस 13 लेरी लेबाग असिदा हौजिक फाउबदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 130 लाख निफु हेना कापख्रे अमसुंग रशिया अमदि यूक्रेन की मरक्ता ngasi मंगारक सुबर राउंड की वरी सानरगनी लेबाग असिदा हौजिक वरिबा कोविड-19 की फिबम यंगलगा ताबिरिबसिंगना लाइसेट असिदगी ngakthoknaba मखागे नियमसिंग ngakna चटपिनबा हाइजरी वैक्सीन कापा यारबा मिपुम खुदिंगमक सुसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उपियु सोशल डिस्टेंसिंग ngakपियु खुद सामदि माइ मिट तरु तनाना थंपियु हौजिक मपुंगइबा पाउ मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की पीआरओ हानगी एमपी प्रताप भानु हाइरी मणिपुर विधानसभा की हंदक मिखल कांग्रेस चाउना माइथिरिबा असि हंदक पांगथोकिबा मिखल अदु नियम सुंबा मिखल ओइखिदबदगिनी एआईसीसी की अमसुंग पीसीसी की प्रेसिडेंट सिंह खननबा मिखल पांगथोकदबा असि मतंगद इंफाल की कांग्रेस भवन ngasi पाउमी सिंह उनबदा श्री भानुना हाई मियामना कांग्रेस दोलबु नुंसिबिदुना भोट मसिंग यामना थादकी अदुबु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दा कांग्रेस की भोट मसिंग यामना फंखिदे मसी कांग्रेस दोलना निंथिने खंगबगा लोइनना सब साबा प्रमाण कयामरुम लैरे प्रमाण सिंह अदुगा लोइनना दोल असिना वाकनबा सेम सारे It will be our effort that we should reconstitute the Pradesh Congress Committee by July end, and delegates should go to the AICC, and AICC session should be held in the month of August, and we get a newly elected Congress president. We will try to visit the district and block headquarters to see the membership, to see the infrastructure, to meet the party workers at polling booth level, party workers at block level, to understand their problem, their suggestions, and we'll try to accommodate the active and hard-working new blood in the forthcoming elections so that they can give strength to the party at the remote areas and the polling booth areas. महांगना हाई एआईसीसी के नौना प्रेसिडेंट खनबगिदमक सही असिगी अगस्त थादा मिखल पांगथोकनी अदुगा जुलाई थादना पीसीसी की मिखल पांगथोकनी मसिगिदमक कांग्रेस दोलबु हेना मपांगल कनखननबगिदमक मेंबरशिप एनरोलमेंट की थाबक सथबा हौरगनी एनरोलमेंट असिदा मणिपुर की ओइना मियोय लाख 3 याहोननब पांदम थमली नौना मिंग हापसिनगदोरिबा कर्मी पुनमक मिखल असिदा भोट थादबा यागनी आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुना हयेंग युबजगेस नुमित की अयु पुंग 3 ताबा मतमदा मणिपुरदा मिखल की फोल लाउथोक्रबा मतुंगदा ओइरक्लिबा राजनीति की अहोंगबसिंग असिगी मतंगदा खननिनबगी थोरम अमा संदोक्सगनी थोरम असिगी एक्सपर्टना संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की एडिटर खोगेंद्र खोमद्राम अमदी इम्फाल टाइम्स की एडिटर रिंकू खुमुक्समनी थौरम लांथोकपिगदबना आकाशवाणी इम्फाल की न्यूज एडिटर थोक्सोम जोगेंद्रजीत थौरम असि आकाशवाणी इम्फाल की कंगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमक ताबा फंगनी अदुगा ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल के यूट्यूब चैनल दा लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी थौबाल जिला की वांगजिंग वाखैद था सिगी मंगागे नोंगालमदाई पुंग 1 मिनिट 15 ताबदा लेमपोपम अमुब कौब मियोय अमा नोंमैना कापतुन हालमबकी थौदोकदे चेनबा हाउबम राजेन थौबाल पुलिस ना इम्फाल की ऑल लंबुलेंद लेबा जेल रोतगी ngasi नुंथिल फारे महांग ngasi कोर्ट पुथोखरे मकाताना थिजिन हुमजनमिगी थाबक सथरी हिरमसिगी मतंगदा थौबाल जिला की एसपी हाउबिजम जोगेचंद्रन हाई हौखिबा मार्च की तारीख 5 की अयुकी पुंग अमगा मिनटा ताबा मतमदा वांगजिंग वांखै थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तथोखिबा थौदो अमदा नोंमैना पानना लेखिदबा लेंगोपम अमुबा मपामिंग एलबिनोय वांगजिंग होदामदगी मदुगी थौदो अदुदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯕꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯃꯄꯥꯃꯤꯡ ꯂꯦꯠ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯆ ꯕꯤꯔꯥ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯂꯝꯕꯨꯂꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯖꯦꯜ ꯔꯣꯗꯇꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ FIR ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ IRBꯒꯤ B ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯍꯕꯤꯜꯗꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯁ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ IRBꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ FIR ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯣꯛꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ CRPCꯒꯤ ꯙꯔꯥ 194ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯃꯆꯥ 10,000 ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ICAR ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯂꯦꯟ ꯐꯤꯁꯔꯤꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯐꯤꯁꯔꯤꯁ ꯕꯤꯚꯥꯒꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯦꯡꯕꯥ ꯉꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯔꯥꯏꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯣꯏꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯆꯣꯡꯊꯥꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯇꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯆꯣꯡꯊꯥꯁꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 30ꯅ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯡꯕꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯀꯌꯥꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ CH ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 12ꯗꯒꯤꯅ 13 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯁꯨꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯀꯣꯔꯕꯤꯚꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 19 ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯗꯣꯁ ꯀꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯀꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯁ 13 ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ 1,137 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 1.2ꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯔꯒ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ 1,58,812 ꯁꯨꯔꯦ ngasi laisat asidagi mioi 10 naba faduna discharge tauki masi tharaga hojik phawda laisat asidagi naba fakhiba migi masing lakh ama lising kunthra mari satret marifumapan sure naba fabigi sang sada marbudrani pan dasmik ahum tare ni hojik active case sama tara mari leiri Yongsaki matangda numin ini sathagadaba raja thaki workshop amadi mela lamphel fatalaiba ICAR complex da ngasidigi hokre ICAR Research Northeastern Hills Region Manipur Center Imphal na Yongsak yokanabagi pantamda thoromadu Raizagi Environment and Climate Change amadi apunba imagi masasing Manipur na punna sinbani thoromadu da Manipur gi singa masung tamdagi lakpa tongan ba lomi singna saru yari Yongsak yonba stall nifu hangtogli workshop amadi mela adugi saruk amo oina technical session singsu pangthogli maduda Yongsaki maramda khang hairaba kayana resource person oiri None Zilata Lomi Singda Yen Nganu Masa Singamadi Maru Marang Yatobagi Toramama Ngasi Pangtokre Tribal Subplan Gi Makada ICAR Krisi Bigyan Kendra Tamenglongi Office Complex da Pangtoki ba Maru Marang Yatobagi Toramadu da Punna Lomi Ni Furomda Polam Singadu Yantoki Atangba Makhal Ama Oriba Nga Marak Sa Marak Ama
Kakching Forest Range ki staff singna mafam sabe yengtuna ngasi thadokre hariba sa makhal asi Kakching Garden manakta leiba yum amada ahing da sanglakpadagi Forest Range ki staff singda sinakibani hairi Assam Rifles ki none battalion sinduna Tupul High School da career counseling ama ngasi pangthokre Tupul ki company operating base na sinduna pangthokiba counseling aduda Indian Armed Forces bu mahiroi singda pamhanabagi damak lanmigi makok thongbo officer singna mahiroi singda ningthina khanganki Thobal Jilla da Santi amasung tangdu leitana leinabagi pandamda Assam Rifles ki Kaithal Manbi battalion sinduna jilla adugi miyamga wari watai sanabagi thoram interaction and coordination meet ngasi pangthokre School Oza Singh Maira Paibe Singh Mahiroi Singh amadi khungangi miyamna saruk yaduna pangthokiba thoramaduda angang singda puning thogatpa oina makhoida sawraklaga lanmigi sinphambu hena pamna hanaba lanmigi makok thongbo officer singna mahiroi singda wapum kya takbi tambikhi Agazbani Imphal dagi pau tabiri Leibak sinba thungna chathariba COVID-19 ki vaccination drive asida hojik phawada vaccination ki dose koti sam marifu lakh nifu hena kakre Haksel Mantraulay ki pauna hai ngasi khaksuda vaccination ki dose lakh 18,000 hena kapki ngasi license asidi miyoi 1,000 naba phaduna discharge tawki masi tharga hojik phawada license asidi naba phakiba migi masing koti mari lakh 13,093 sama 63 sure naba phabigi sang sada marudrani pan dasmik taret anini Maraga sida ngasi COVID-19 ki anoba case 2,000 thengnaki hojik leibak asida active case 1,000 samapan taret leiri Maraga sida leibak sinba thongbada hayengdagi sahi 12 dagi 13 phawbagi angangsing vaccine kapa hawgodori basida ing 2,9 dagina 2,10 phawbada pokpa angangsingda vaccine asi kapa yaragani Haksen Mantri Mansuk Mandaviana leibak asigi angangsing amasung sahi humpugi mathakta leiraba miyosing sungsoi soidana vaccine kapthokna bahairi Twitter da thagatpa warola mada Sri Mandavian hai angang sing aswai angam yaudaba haibasi leibak asi aswai angam leitre haibani sahi 12 dagi 13 phawbagi angang sing hayengdagi covid vaccine kapa yargani haina mahagna nungaiba phongdokhi Akashwani Pomina hai Kendrana Baigyanik singa khandaraba matungda sahi kanglup asigi angang sing hayengdagi covid-19 gi vaccine kaplegani haina ngarang lauthokibani angang sing asida kapkodoriba vaccine asi Hyderabad ta leiba biological advance na puthokpa Corbevax hidakni COVID-19 ki vaccine kapa ki khongjang asida sahi 13 mathaki angang singdi hanana vaccine kapa haukrabani maraga sida sarkar na sahi humpu mathaki atopa laina leba miyoi sing khaktamak COVID-19 ki precaution dose kaplamba du hayeng dagidi sahi humpu suraba miyoi khudingmak precaution dose kapa yaragani hairi Russia amasung Ukraine ki marakta ngasi manga super round gi wari sanaragani leibak ani ngarang su wari sanaki adumainamag Ukraine gi kip amasung tongan ba sourcing da Russia gi military operation sing makasa thari Video conferencing ki khuthangda ngarang leibak ani ki marakta wari sanakhiba aduda awangba thagi official kya yauki wari sanaba du pung kaya sumna satharaba tungda ngasi amuk hana makha sathanaba lemnakhibani haukiba numit kharani asida leibak ani ki marakta yasinabagi phibam lakpa uri wari sanabada yauriba nakal ani ki miyosingna santi lan lepa musung khudakta lanmi handoknaba yauna tongan wafum kaya khanagani Self Mantri Nirmala Sitaraman Hairi, Jammu Kashmir da thabak phangdabgi sang hanthare, Center for Monitoring Indian Economy, CMI igi pau paladuna Srimati Sitaraman Hai, English ngani tara tarukta thabak phangdabgi sang sada kun oirambadu, mamang tha loisilapada sada tarahomdoi dasmik ani da hanthare. Lok Sabha da ngarang mantri hai, leibak asida pumnamak ikai khunba sangbidan ama leiriba asigi mathakta Pradhan Mantri ani symbol ani amasung sangbidan ani leiba yaroi. Magna hai article som mudra lokthok bagalonina Jammu Kashmir digi misang mikhai naibagi ain lokthokre Magna hai Jal Jeevan Mission gi makhada sehi sigi August phawbada Jammu Kashmir gi yumthong khuding makta thakna ba phaba ising phangalagani Srimati Sitaraman hai lamdamasigi naha singda thabak phangana ba hona ba haibasi sarkar gi khwaidagi maroiba pandamni masi phangnabagi damak sei asida akanba thabak paihirkani haina mantri na phongpokhi Loisilapata COVID-19 dagi ngakthoknaba COVID vaccine kapthokpa face mask upa phut taruk lakmana leiba khutsa amadi mai mi taru tanana thamba haiba asamba thongsinga si ngakna chapinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pawmuk Congress na hairi Manipuri Bidhan Sabha gi handaki mikhalda Congress na saura maithiri basi handak pangthoke be mikhal adu niyom sumba mikhal oikidabadagini Raija jagi sei 12 dagi na 13 phawb gi manungda leiba angang sing hayeng dagi COVID-19 gi vaccine kapa horagani Manipur da ngasi COVID-19 gi anoba case 13 thengnaki miyoi amata sikhibagi paw leite hojik active case sama 13 leiri
लेबाग असिदा हौजिक फावदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी चामा 30,00,000 हेन काखरे अमसुंग रशिया अमदी यूक्रेन की मरक्ता ngasi mangarak सुबर राउंड की वरी सानारगनी पाउ लैजरे।